Dobar dan, dame i gospodo, pozdravljamo vas prvih dana godine 2022. I imam ovdje dragog gosta, moj dragi prijatelj Denis Jejna, koji će se vam malo predstaviti i reći će vama šta sprema na svom poslu 2022. godine. Dobar dan, eto u ovim prvim prelijepim danima poslije dočeka nove godine. Ja sam Denis Jejna, sekretar Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i upravitelj internacionalne kolonije u Počitelju. Sa Danielom sam se upoznao prije 4-5 godina dok je još malac bio onako manji. Evo, samo ću vam ukratko najaviti, trenutno se nalazimo u selu Ledići, nadomak Bjelašnice, na obroncima Treskavice, iznad Sarajeva, a spremamo se za Hercegovinu, za koloniju Počitelj. Ove godine će, kao i svake godine, biti upriličena internacionalna radna kolonija gdje će umjetnici, ja se nadam, doći iz čitavog svijeta, a u najmanju ruku iz regiona, kada ćemo se družiti, razmjenjivati informacije, obilaziti hercegovačke krajeve koji su jako bogati, prvenstveno radi rijeka i isto tako radi nekih ljekovitih trava, izvora i u blizini naravno Jadranskog mora. Pozivam vas sve da dođete i da posjetite koloniju negdje tamo oko maja, mjeseca juna, augusta, da se družimo. Pozdravljam sve i želim vam sretnu i uspješnu 2022. godinu. Hvala tebi. Ti si spominjao likovne kolonije, pa odakle, reci konkretno, iz kojih država tebi dolazi umjetnici slikar u Počitelju? Pa, u posljednje vrijeme, na primjer, Južna Koreja, Sjeverna Koreja, Grčka, Kipar, Turska, da ne spominjem ove bivše republike, bivše Jugoslavije, to su sad sve države, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, Srbija. Tako da bude sa svih dijelova, iz svih dijelova svijeta. I možda još jedno pitanje, reci nama što se trenutno može vidjeti u vašoj galeriji u Sarajevu? A trenutno u galeriji Roman Petrović, koja se nalazi u Kulovića ulica u Sarajevu, može se pogledati izložba mali format, to je 30 x 30 cm, izlaže 67 autora umjetnika iz čitave Bosne i Hercegovine i vrlo interesantna izložba. Dođite, pogledajte. 4 do 8 svaki dan. Hvala puno i želim puno uspjeha i koloniji i galeriji. Hvala. Amar pada se nikada izna ne probudi. Ništa me ne boli, samo mi se srcu rana pozljeđuje stara, jer me ti ne voliš, srcem iz njedara, ma jer me ti ne voliš, srcem iz njedara. Pozdrav iz planine Bjelašnica. Ja sam danas zamolila Baru, može li nama objasniti kako skinu 10 kila u ove nove godine 2022. U 2022. godini se potrudite da malo posvetite pažnje sebi i svome tijelu. Je, i mi ćemo isto, ja i on. Ja se nadam. Kako? Ja se nadam, kako? Evo sad. Znači, na prvom mjestu treba uvesti jednu disciplinu u svoj život.
Znači, obroci da budu u određeno vrijeme, da budu lagani obroci. Preporučujem zdravu ishranu, hercegovačku ishranu na bazi kukuruznog brašna, na bazi naših zdravih neprskanih trava, naše raštike i normalno u toku dana morate imati neke fizičke aktivnosti, a navečer je obavezan seks. Dobro. A kako ti gledaš situaciju? Kažu da 5 puta dnevno neki kažu da bi se trebalo jesti. Nije to loša ideja. To treba pomanje. A samo mi nemamo, mi radoholičari, znate, mi koji radimo. Mi puno radimo. Znači trebamo imati najmanje 3 redovna obroka u određeno vrijeme. Uz 1 do 2 čašice našega vina, žilavke ili blatine, ko šta voli bijelo ili crno, i navečer normalno uz jednu divnu večeru, jednu romantičnu priču, jednu poetsku priču, jedan dobar seks sa jednom dobrom partnericom. Još opet. Dobro, ajde reci 3 primjere nekih tih 3 glavnih jela. Ajde, doručak, ručak, večera, ako čovjek želi malo biti u formi. To je tako. Znači, najvažnije je da je to zdravo, da nije tretirano ničim. Toga ima kod nas. Samo se treba potruditi, treba malo šetati, treba malo hodati. Posvetiti se, znači izjutra kad ustaneš, jako je bitno izjutra kad ustaneš prvo piće da bude toplo. Onda kasnije možeš piti šta hoćeš. Slažiš se sa Kinezima, jel da prvo toplo? Pa ne znam, ja sad tek čujem za te Kineze. Nek idu u Japan. Dobro. Mislim, stvarno. Nešto toplo Stvarno za nek idu u piće. Japan odakle su došli. I šta se jede onda za doručak? Pa za doručak to je stvar i džepa, to moramo priznati, koliko je džep napunjen, razumiješ ti, ali za ove moje doručke ne treba puno love. Jel? A kako, što se tiče proteina, najbolja su jaja doma. Slušaj, ove proteine i ove folove priče te, razumiješ ti, to su izmislili ovi koji veze nemaju u hrani. Jedi ono što paše tvome organizmu, jedi normalno koliko ti paše. Da, I ne treba se... bitno spomenuti A on dođe servira, vidi, nema mi ništa gore kad oni glume, znaš, pa ti servira nešto, to ne može u oko stati. Nije to dijeta. To je paćanje organizma. Razumiješ ti? Dijeta je sasvim neka druga priča. Zato dođete kod bare u Hezbola na dijetu. Pa ako bude seksa nije... Ok, hvala. Evo smo mi na Bjelašnici. Tu je jedno mjesto gdje se piše antistres terapija kod fude. I vrijeme je danas ekstremno dobro. Na stvari idu i baš ovo i ne liči na planinu. Previše se ovoga grada. Da. Napravili su grad. Dole magla. Opa, bato. Što je došao Nađa? Da pozdravimo. Bacajte meni. Jelenče je najbolja. Bacaj Jelenče, bacaj. Treba ti Ramiza otkači to. Gdje Ramiza otkači Jelenčicu? Tako, super, skidaj. Tako.
I sad uzmi taj šal i malo držiš suknju da ti ne spadne. Metla dol baš li hoće se okost neko ne baš. Neće. Ajde Jelenče, vrti se. Tako. Evo tebi ovaj šal. Eto ti šal. Eto ti šal dol. Taj ti ide uz to. Što ide to uz to. Opa. Jao, jadan. O, Jelenčeta. Super! Eto ti. Ajmo sad da Evo vidimo ja. šta smo radili. Što čovjek u ženi je, pa to si meni ti, i više od ljubavi, ne voli se. Ne voli se, jer na kraju puta mora stojiš samo ti. Pusti neka srce govori, pusti nek se duša odmori. Iznad tešnja zora sviće, ljubav naša večna biće. Iznad tešnja sunce sija, radujem se suncu mira. Iznad tešnja zora sviće, ljubav naša vječna biće. Iznad tešnja sunce sija, radujem se suncu ja. Što se viđu moji dani, kao mi se dugo se vodi, kroz moćno prošle, ali nisi bila jedina prava. Umara sam ljubavi i ne se spava, i svoja radost uzela. Ti si moju zavrljene oči njene, opio me divan glas. Sa srca se uznak javi, kad joj vidim bitki stas. Sa srca se uznak javi, kad joj vidim bitki stas. Lijepa je kosa, ali ime joj ne znam. Dobro večer, stalno još iz Sarajeva. Ima ovdje specijalnu gošću koja ima jedne posebne znanje. Ajde recite, što je to? Što vi malo se predstavite? To je u stvari igra, nacionalna igra šota koja se igra sa čašom na čelu. Znači u vrlo specifičnom položaju glave i malo ko to uopšte zna napraviti. Ste rekla neko turska tradicija, jel? Potiče iz turskog, znači trbušnog plesa. Kako ste se vi naučili? Kako ste se vi to naučili? Ja sam kao mala igrala folku od 7 godina, a šotu, znači
pleše. Hvala puno! Nema na Pozdrav! Pozdrav svima! On je poznat kao jedan prekrasan šef kuhar. Ali osim toga ja nisam znala da on je još talentirani glumac. Reci nam o tome. Pa, to je ranije bilo, to sam se bavio glumom. Glumio sam u pozorištima, a sada radim na TV kuću i snimamo emisiju Kamen, krš i maslina. Ja ću baš dijelim ovaj program, to baš uči zanimljivo. Reci nama šta je tvoje omiljeno hercegovačko jelo? Moje omiljeno hercegovačko jelo je raštika. Raštika na 100 načina. Jesi šta je raštika? Raštika je jedna najzdravija biljka na svijetu. Ja moram pohvaliti. To moraš doći kod mene da probam. Znači, spremam je sa svim, i sa ribom, i sa pticama, i sa mesom. Reci nama kako ti radiš famozne patišane. To je kao i na to ću samo tebi reći, ali u 4 oka. Vidimo se u Hercegovini. Vodu. U Vojni i Sarajevo. Očekujem te kod mene. Kako želje Česima. A poželio bi sve najljepše. Poželio bi im da što prije izađe iz Evropske unije. Kako mi ne
Dobro večer, danas je zadnji dan 2021. godine, ili u stvari noć već. Ja se vozim ovdje po Bosni i samo sam vama željela reći da je meni vrlo drago da u ovima teškima vremenima se ova zemlja Bosna i Hercegovina bori za sebe i ljudi se bori za svoje živote, za svoje poslove, za svoju djecu. Imam jedan osjećaj da vrlo brzo će se početi veliki dio dijaspore, znači ljudi rodom odavde koji su svugdje po svijetu ovdje vraćat. I sa njima se počne vraćat i novac i radost i sve to. Nego mislim da tu trenutno je neka perspektiva da ova zemlja jednostavno neće igrati tu igru koja se sad igra po čitavom svijetu ili većini svijeta i da ćemo biti još iznenađeni velikim uspjehom i rascvjetom ove zemlje toliko bogate ne samo na prekrasnu divlju prirodu i kulturu kako se već zna, nego još na puno stvari koje ćemo tek otkriti u sljedećima godinama. Meni je drago da sam tu konačno poslije 2 godine, šta nije bilo moguće za mene da dojdem, pa tu sam i iznenađena sam i uživam svaki trenutak. Uživam u tome šta je tu uvijek bilo, to znači lipa arhitektura, kultura, prekrasna hrana, ljudi nevjerovatno puni topline i srca i duše i duha i strašno je meni drago da sam tu provela puno vremena u prošlosti i vjerujem da sam tu odradila i nekog posla koji nešto je donio i ljudima i tu i u Češkoj Republici ili bilo gdje. I eto, želim ovoj zemlji Bosni i Hercegovini da sve šokira svojom prekrasnom budućnošću. Pozdrav iz Sarajeva trenutno. Momčetu treba večera Ajde da nama vi još pozdravite naše Čehe. i bijela meka postelja. Reci Havno, zdravo moji Česi dragi. Zdravo moji Česi dragi. Dobrodošli. Dobrodošli. U svaka doba vrata otvorena. Curke, manđelke moje. Hvala vam. Evo, zadnji dan 2021. godine i mi smo se sa Ramizom provezali na vrh piramide Sunca ili blizu vrha. I bila je magla svugdje na putu, samo 100 metara ispred piramide se otvori ovo ljetno, prekrasno vreme. Ramiza, kako ste? Dobro Šta sam. spremate za 2022. godinu? Svašta. Svašta. Povrće, meso, kolače, sve što na meniju će biti svašta. Drago mi je što ćeš i ti biti sa mnom. Pa moramo malo spomenuti vaše doprinose za češke turiste koji rado dolazi kod vas. Imate vi prekrasne doručke. Ajde za ove koji ne mogu sada dolaziti, a možda nisu nikad bili još u Bosni. Šta je recimo neki bosanski doručak koji vi nudite turistima? Ima pravo maslo, ima domaći hljeb, ima sir kozi, sir kravi, ima džem sa medom od šipaka, od šljive, i ima bijela kafa, čajevi, ne znam sve šta, salate, šta ko želi. Eto. Da, bitno je da sve je domaće, sve je domaće, sve ukusno. I bio bez
Samo biohranu kupujem, ništa drugo. Po marketima ja ništa ne kupujem. A kad se zimi jede unutra, onda lipo kamin gori. Jeste. I kad se dojde sa grupama, recite otprilike koliki je kapacitet vaših smještaja, nego vi imate jednu kućicu, onda su sinovi. Ima sinova, možemo smjestiti oko 50 ljudi. Nevjerovatno, super. Jeste. I još nama recite, osim hrane, šta turista još sazna kod vas? Šta se još nauči o Bosni? Šta me bude pitaju, ja im odgovaram. Imam ja ulje od ruže koje pravim, to vam je ulje za tijelo i za sve. Imam šta imam, svašta imam. Imam šalove slikane, imam. Da, imate i neke lipe suknje spremene za novu sezonu. Jeste, imam. I moramo spomenuti vašeg supruga. Koliko dugo ste vi zajedno? 56 godina. Svaka čast. I šta bismo još spomenuli? Imam 3 sina, 7 unuka, 1 pravunuku i svi su mi pametni, lijepi, uspješni. I vi ste stvarno jedan primjer klasičke, bi rekla, bosanske majke i mislim da puno turista vas tako zove, jel? Da ste njima bosanska majka. Meni jeste, meni ste bosanska majka, tako da javno priznanje. Dobro, ajde, želimo i vama sretnu godinu 2022. Ja svim mojim gostima koji su dolazili i budućim koji budu dolazili, svima sretna 2022. godina. Ajde, pozdrav iz Piramida Sunca. Evo, moramo tu predstaviti neke lijepe ženske duše koje se ovdje bori u inače štrogo muškom svijetu. Muški svijet. Pa ajde, malo se nama predstavi i reci šta radiš ovdje i zašto bi te čovjek mogao naći i tako. Dobar dan svima prije svega. Želim vam sretnu i uspješnu novu godinu predstojeću, da bude mnogo bolja nego prethodna. Meni je već prethodna. Ja sam Šela Sedić, vlasnica sam suvenirnice Sunshine. Kod mene možete pronaći, mislim svi smo mi nekako slični, ali u mojoj prodavnici možete naći mnogo ručnih radova, to jest radimo mandalce, slikice, pa puno tih stvari. A ja do danas ponosno držim u svojoj sobi tvoju lipu zlatnu džezvu sa ružom. Ajde, daj pokaži nama malo da vidimo neke detajle tu. Šta se može, jel imaš ništa od ovih mosaznih? Imam ljubav, aj ti uđe ovamo, imamo nešto najnovije što smo radili. Jaj, da, super. Znači ovo je neki, možemo reći, nastavak neke tradicije baš tipičke za ovaj dio svijeta, ali sa nekima modernima. Da, sa modernim afinitetima i dodacima. Rađeno je znači na plišu. U pitanju su mali sitni ekserčići i vez je žice, dekorativne žice. Pošto ja volim zmajeve, u svijetu sam svih tih stvari i dešavanja, tako eto da zmaj je bio taj prvi poduhvat koji sam uradila. Moguće uraditi raznih Znači, koje instrumente ti trebaš da ovo proizvodiš? Trebam eksere, čekić, mnogo strpljenja moja Danijela. Što je najbitnije, strpljenje je bitno. Imamo hvatače snova, isto tako koji su dijelo ruku naših. Znači, tu opet koristimo, pa mogu tako reći, materijale. Kombinacija je kristala, ja to kažem rasuti nakit i napravljeni novi snov, tako im zovem. Ovdje imamo neke nakite. Da, imamo jako puno kristala. Što se tiče nakita, kao nakita, nisu svi sa područja Bosne i Hercegovine, znači samo gorski kristal je taj koji može u stvari se nađe tu. Mimo kristala 7 minerala, ali oni su jako veći. A ovi ostali naravno dolaze iz drugih zemalja, što u stvari i ne može da smanji njihovu vrijednost. Kristali su jako moćni, jako lijepi, možemo s njima da razgovaramo isto kao sad što ja razgovaram s vama. Kad se otvorimo za sve to. Hvala ti puno i sretnu uspješnu godinu 2022. Evo, pozdravljamo vas iz doline Bosanskih piramida. Tu imamo jedan češko-bosanski sastanak.
Imamo ovdje Semira Osmagića, meni je vrlo drago, nego nismo se vidjeli 2 duge godine, vrlo duge godine. Kako si, Semire? Ajde. Ja sam odlično. Vidi se po našoj dobroj energiji ovdje da smo dobro, radimo puno. Novi sadržaj, novi uspjesi, nove otkrića, rekordne posjete gostiju, turista. Uglavnom sve dobro. Ajde da pitam, iz koje države vama dolazi najviše gosti? Dolazi najviše gostiju iz države Bosne i Hercegovine. Super, ali to je vrlo dobra vijest, znaš šta? A onda To je vrlo dobra druga vijest. država je Srbija. Ali eto dolaze gosti uglavnom iz regije. Dakle, osim Srbije, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i dijaspora iz ovih zemalja. Dakle, ljudi koji žive u Njemačkoj, u Kanadi, u Americi, u Norveškoj, u Austriji, u Sloveniji, dijaspora. Tako da se to malo promijenilo. Do 2019. 70% je bilo gostiju iz čitavog svijeta. Česi su bili među najvećim grupama, Češka, Slovačka, naravno Holandija, Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska. Sad se stvari promijenile zbog ovih mjera, zbog testova, zbog propusnica, ali zbog toga ljudi nerado dolaze, čak iz Hrvatske. Čak i ja. Za iz Hrvatske ulaz u Bosnu ne treba ništa, ali kad se vraćate u Hrvatsku treba vam test. Iz Srbije nema testova, iz Crne Gore nema testova, iz Makedonije nema testova. Tako da se nam se to promijenilo i većina je gostiju iz tih država gdje su normalna putovanja. Tako da i ova godina, 21. kao i 20. su bili uglavnom gosti iz regije. A mi smo, danas je zadnji dan 2021. godine, a ulazimo u, ja mislim, majstorsku godinu. Ja se slažem sa tim. Jeste, odlično, 2022. To će biti godina iskušenja. Zapravo, sve što radimo u životu je test. I što su veća iskušenja, veći izazovi, imamo šansu da više napredujemo kao ljudi. I intelektualno, i emotivno, i duševno, i duhovno. Dakle, kada živite život komforan, kada imate novca, kada nemate izazove, to nisu veliki testovi. Prođete kroz život bez prepreka. Ali kada se morate odlučivati, kada morate praviti izbore, a izbori nisu laki, jer svaki izbor ima cijenu, to je prilika za najbrži rast, osobito naših duša. Tako će 2022. biti još jedna godina kada ćemo biti na vrlo važnim iskušenjima i testovima. Ali ja imam jedan osjećaj da 2022. godina, da u toj godini mi sebi vratimo krila. Bar neki od nas. Nisu ni izgubili. Ali... Neki nisu izgubili. Reci, kako ti se sad, mislim, pričali smo mi nekad davno o Godspeed, da ljudima koji imamo neke zadatke treba puno putovanje, pa kako ti sad se boriš sa tim malo limitiranim putovanjem? Pa znaš šta je, prvo postoje socijalne mreže, tako da ljudi mogu da vas prati i da gledaju. Međutim, čovjek se treba prilagođavati. Moje zadnje putovanje za prezentaciju i predavanje i prezentacija knjiga bilo je u februaru, odnosno u martu 2020. u Njemačku. 2020. I nakon toga sam dobio poruku da će se sve promijeniti, da neće više biti putovanja. Tako da se ja uopšte ne brinem što nema putovanja, prenio sam svoj fokus ovdje, na Bosanske piramide, svaki dan sam ovdje, 7 dana sedmično. Tako da smo mogli da ovo mjesto unaprijedimo, da sadržaje dodamo, da osvojimo neke nove ljude, da nam dođu ovdje, da ponudimo više. I mnogi ljudi su prepoznali vrijednost ovoga što radimo. Tako da to nikakav nije problem, mislim. Čovjeku treba da bude jasno da su se stvari promijenile i da u novim uslovima se postavi na novi način. Ja bi se ti rado zahvalila da podržavaš trenutno energiju Bosne i Hercegovine, nego se to ovdje osjeti i ja mislim da Bosna ima šansu biti prva slobodna zemlja. Pa prvo, mi smo ovdje jedna slobodna, kulturna i ljudska oaza. Evo, baš gdje se sad nalazimo ovdje u parku Rame 2 sa energijom tunela, energijama piramida. I to su mnogi ljudi osjetili prošle godine, osjetili su ove godine. I mi sa tom pričom nastavljamo i u sljedeće godine.
Hvala puno i sretna Nova godina. Molim, hvala. Mi ovdje imamo još jedne zanimljive žene koje bismo isto rado predstavili. Ramiza što se tiče bosanske hrane, Evženije što se tiče keramike, odlične koja se proizvodi iz gline tu u dolini. A imamo ovdje i turiste iz Češke. Ajde, sretna Nova godina svima! Měli jsme vlastně po tom, co jsme tady pracovali se sebou, se zvukem. Jsem tak trochu očekávala, že to bude síla, proto si tě točím. To je síla. Ty jsou cvičci. Takže já to jenom Jsme tady většinově ženskou sestavu, ale máme tady taky jednoho muže. Většinou jsme české výroby, ale měli jsme tady i vzácnou bosenskou návštěvu. Mě to ukazuje tuhletu nekonečnou, my jsme prostě otevřený portál. Přesně, to je super. Takže všechno je možné. Tak z nekonečna vám, vážení přátelé, přejeme krásný rok 2022. Tak tady je to nekonečno na té tabulce. Jinak to nekonečno je otevřený taky na té pyramidě slunce v podstatě pořád, ale na těch speciálních místech se to může stát právě po meditaci nebo po astrálním spojení silných médií a my jsme v podstatě momentálně otevřeli ten portál pro ty bytosti z matky země, ta se teď krásně napojuje s tím vesmírem nebo s tím univerzálním energetickým tokem a vlastně jsme otevřeli ten kanál pro to propojení. My jsme tady Jak dlouho to bude fungovat, nevím, ale teď to funguje. Pracovali jsme právě s tím pevným ukotveným v tom těle, proto si právě myslím, že ty tunely jsou třeba ještě vhodnější než ty vrcholky pyramid, přece ty vrcholky pyramid už jsou hodně létající, takže tady ty tunely nám právě krásně... Ono je potřeba prostě dělat to, nastavit to spojení, aby se ta energie prostě roztáčela v rámci toho cirkulárního systému, protože když se naladíme jenom na tu astrální polohu, tak nám to v tom našem životě materiální moc nepomůže. My musíme být schopní nebo se snažit o to prostě nechat tu energii proudit, aby se ten bioenergetický, torusový portál prostě kolem nás, aby nás chránil před tou smogovou situací v těch městech, to 5G a tyhle ty všechny věci, které jsou vážně fatální pro biologickou schránku člověka, kdy vlastně ty buňky nedávají tu energii, protože jsou podvyživený a důležité je právě nastavit to spojení, který funguje automaticky. Jenom se člověk musí umět sladit s tou situací, kterou teda ty civilizace před náma využívaly v podstatě. V podstatě takhle se člověk dostane na pránu a i z hlediska té nedostatečně energetizované stravy, která je vlastně v podstatě podvyživená a ještě díky tomu té špatné výživě většiny nás vlastně energeticky strhává, protože to tělo je unavený zpracováváním těch nepotřebných zdrojů. My jsme se měli vrátit na tu původní bioenergetickou harmonii a rovnováhu energií, kdy vlastně vám stačí hrstka kopřiv a 2 brambory a o dietách se vůbec nebudeme bavit, protože vy žádnou nepotřebujete, to funguje samo. A to teda Evženie mluví ze své zkušenosti, protože nesmírně jako zhubla, je tady jak mladá laňka, která tady poběhává, takže Evženino tělo je jasným důkazem. Tak se mějte krásně, děkuji Evženie. Čau, čau. Tak tady máme celý tým neziskové organizace Bosenské pyramidy. A jsou tady jak průvodci, tak vlastně pomocníci z
fyzickými prácemi v parku. Tak přejeme všem krásný rok 2022. Danas imamo ujutro malo magle, a uzeli smo prošetati u tunel celebritu iz Visoka Ramizu. Idemo pogledati šta se tu dešava sa štandovima. Svi su spremni, nema veze da nije dobro vrijeme, sve funkcionira. Znači jedan sin. Za malo bude drugi sin. O, čao, kako ste? Ovo je moja Vukosava. A, drago je meni. Ćao. Ćao, Jeca je gore, kažem. Ako bude ovamo... Tu imamo drugog sina. Nino, druga celebrita. Ajde, poželi nešto našima Česima za novu godinu. Dobra, sretna, sve najbolje u životu. Puno energije, puno ljubavi, puno svega. A hoćeš li biti zadovoljen kad dojde opet puno Čeha? Koliko Čeha je bilo ovu sezonu? Kako bi procijenio ove? Pa, bilo je dosta. Imao sam ja nekih 10 grupa u sebi u apartmančićima. Da pokažemo. Znači, Natural Wood House, ko voli da malo pobjegne od Nino grada. Ima možda najbolji krevet na svijetu. 100%. Sve možete da vidite na Google. A imamo još jednu celebritu ovdje. Trenutno kod njega boravi moj kolega. Evo, dobra kafa, da bosanski kafa. Ovo je. To je krasna kafa. Bosanski specijaliteti. Je to visočka proizvodnja? To je visočka proizvodnja, visoko. To je tradicionalni, znači bosanska kafa. Super. U taki bakrenu džezvicu, to je super. Bravo. Super. A imamo i neke kožne proizvode. Tak, dobro kako se. A tepihe. Yes. Sve pravo Bosanski bosansko. tepihe. Evo ima soks. A što ćeš ti poželiti Česima? Česma, šetka da bude dobro, da previđe ta korona, da ne bude više. I da više života, a manje tako bolesti. Tako je, malo bolesti. Dámy a pánové, dneska vás zdravím od pramene. Jsme tady kousíček od Zlína, směrem na Uherský Brod. Krásně nám nasněžilo a já jsem dostala takové vnuknutí se po 2 letech vydat do mé milované Bosny. A tentokrát se tam vydávám sama. Strávila jsem tam vlastně hodně času s mnohými z vás, když jsem vás doprovázela na tomto putování jako taková průvodkyně, ať už kulturou, jazykem nebo duchem těch míst, kam se já dneska vydávám tak nějak sama pro sebe. Jedu si doléčit ruku, kterou jsem měla zlomenou, a jedu se nabít prostě do tunelu a znovu spojit se sebou a připravit se na vstup do nového roku, do roku 2022. A je to zase takové spojení se s tím ženstvím. Sice to může na někoho působit jako amazonský, když takhle žena se sama vydá, ale ono to právě je jako potřeba nás žen občas si takhle v tichosti vlastně vyrazit na pouť. Dneska mám pocit, že vstupuje zrovna Jupiter do ryb, takže to tak odpovídá. Je to vlastně taková energie radostné
radostného stišení a jako meditačních vhledů. Takže vám podám zprávu potom, jak to teďka vypadá v bosenském údolí pyramid a v Bosně vůbec. Dámy a pánové, 2 roky jsem čekala na bosenskou kávu. Je to tady. Tady už jsme v ráji bosenských sladkostí. Já jsem si dneska dopřála tady ty šlíve, neboli švestky s medem a s ořechama. Jinak tady můžete vidět baklavu a další dobré. Tak přátelé, první zastávka ve Vysoku. Můj milovaný pramen na úpatí pyramidy Měsíce pod Hřbitovem. Ta vibrace. První šamanské zvíře, se kterým jsem se setkala, tady do Vysoku je liška. Tak to bylo tak rychle, že jsem to nestihla natočit, ale zážitek veliký. A jsme tam měli nějakého svíčka nebo něco u komína? Dámy a pánové, dneska vás zdravím z pyramidy Slunce. A tady paní strážkyně pyramidy Slunce bude mít zítra 90 let. 90 godina. Sutra už mám 90. Nevěrovatno. A takhle vypadá člověk, který žije na pyramidě Slunce. A kako je bylo těch 90 godina? Joj, to je rat. To je sad korona. Ovo sad ima 2 mjeseca i 3, ima i više. Kad je bio korona, tunel je sve radio. Nije nikad zatvora. Sad je tamo sve otišlo, nikog nema. Još ima i Đoković tamo. Da. A kako vi vidite budućnost Bosni sada? Kako izgleda situacija? Šta mislite? Je li ima koju budućnost? Ko će sa ovim kriminalcima uživati? Draga djevojko, mašala, jesi li lijepa? Ajde, sretan vama rođendan! Hvala također. Od svih u Češke.
Evo je Senad, dragi, iz Piramide mjesece. Šta ćeš poželjeti dragima Česima za sljedeću godinu, 2020? Sve najbolje. Da su živi i zdravi, ništa im više ne treba. Hoću te ovdje naći opet. Naravno, ako budem živ. Evo, raduje mene. I mene raduje. Sve najbolje tebi. Sretno. Evo je jedno bosansko kraljevstvo kolača. Tak přátelé, jsme tady v Bosenském království v Rajské zahradě na návštěvě u Evženie Lindner. Říkám to vůbec správně, proletěl tady obrovský orb teďka. Jo, asi tak, jo. A je to tady nádherné, takže aj za Evžení vás zvu. Přijďte. Žádný velký umění tady bohužel teďka nemám, něco je nahoře ve stánku, jinak je skoro všechno prodaný, takže jako přes zimu věřím, že udělám ještě tu jednu velkoobjemovou pec kubíkovou a že prostě budeme moct dělat konečně ty velký krásný amfory a tu nádhernou vinčenskou kulturní keramickou vlnu můžeme rozpracovat do nových moderních motivů. Je to prostě fantastický a nejlepší na tom je, že je to dělané všechno úplně z čistý hlíny, z kopce, z pyramidy slunce. Tam vidíš. Máme zrovna teďka zrovna, že? No a prostě tohle to jsou zase návštěvníci z České republiky. Maruška, ta je skoro na každém videu a prostě děláme, co můžeme, aby jsme tu pravdu o té živé energii dostali mezi lidi. A ty máš ještě ohromný jako dar i ten předávací, že takhle umíš jako lidi do toho zasvětit, tak teď mám ten pozvi, když by profesorky, tak právě, tak jenom řekni, když přijede návštěvník do Bosenského údolí pyramid, tak jak si tě najde, pokud by měl chuť něco si tady vymodelovat, tak jako třeba já se tady pokouším. Každopádně většinou jsem k mání nahoře u mého galerijního stánku. Tam jsou všechny informace, co se týkají kontaktu, telefonního spojení a dá se prostě jenom prozvonit, zavolat a domluvit termín. V zimě, protože v zimě pracuji většinou tady, anebo většinou tady, no. Tak jo, tak děkujem. Takže děkuji Danielo, děkuji Danielo. Tak ti žehnáme tady, aby rok 2022, mistrovský krásný rok, byl pro tebe nesmírně úspěšný a inspirující, aby tady vznikalo krásné tvoje umění. No. Jinak já jsem tygřice ve vodě a ten příští 22 rok je moje znamení. Super, no tak to je přesně včas. Tak jo, krásný nový rok.